Вітаю вас! У належны час мы збіраем да сябе ў каманду ўсіх цікаўных, каб распачаць фальклорнае падарожжа туды, дзе нас чакаюць. А такіх месцаў у нашай краіне багата. Можаце пераканацца самі. Распачынаем рух наперад у мінулае Жыткавіцкага раёна. Посохло, все повяло, только травка зелена, никто меня не жалеет, ай, пожалела меня. Пераадолеўшы пэўную адлегласць, мы спыняемся ў Сямурыцах, што пад Жыткавічамі. Час даволі няўмольны і няспынны, таму мы распачынаем вясну гукаць. Я ж кіруюся выконваць сваю асноўную місію – шукаць штосьці з міфічнага і гістарычнага мінулага паселішча. Як я тебе пожалею, я не буду тебе брать, через годик, через другой всё равно буду кидать. Через годик, через другой всё равно буду кидать. Есть у меня сестра старша, будем мы тебе брать. Давай, милый, покумимся, легче будет забывать. Давай, милый, покумимся, легче будет забывать. Настя, ты меня слышишь? Да. Значит, у нас тут есть с тобой 12 строчек. Нам нужно эти 12 строчек как-то распределить равномерно, сделать из них куплеты. Поэтому сначала мы поем первые 4 строчки и затем еще 4. Хорошо. Хорошо, Давай тогда попробуем. сначала. Традыцыйна пасля вандроўкі мы збіраемся ў сталічнай студыі. Мэта разам з вамі ўзгадаць акалічнасці фальклорнага падарожжа ў вёску Сямурыцы Жыткавіцкага раёна і паралельна стварыць новае аблічча для старажытнай песні. За гэтую справу сёння ў адказе наш аранжыроўшчык Сергей Сухамлін і спявачка Анастасія Тиханович. Найперш крыху пра яе. Анастасія Тиханович, спявачка-прадзюсар, брала ўдзел у самых розных канцэртных праграмах, тэлевізійных праектах. Песні спявачкі актыўна ратуюцца на радыё і тэлеканалах краіны. У 2016-м зладзіла сумесны праект з Алёнай Ланской. Ой, багат наш гаспадар багаты, ой, багат наш гаспадар багаты, над усімі гаспадарамі. Посію горочки низко над водою, сама буду поливать дробною слезою, сама буду поливать.
у нас великое свято, стречение. У гэты день сустракаецца холодная зима и спякотное лето. Возьмем с собой наш пирожок, наши яички, символ богатства, здоровья и добробыту. И пойдем с вами сустракать и гукать нашу весну. Пойдем. Давайте, жанчынки и девчонки, весну сустракать, и зиму холодную провожать. Ого, весна, да ого, красна, шо ты нам принесла, типа яєчечко, типа пирожечечко, ті сир за кусочок, ті масла брусочок. Ого, весна, ого, красна, усім матератко спросна, моя маті не ткала, под лед мучки таскала, плывет полотенцем, а приплывет полотенцем. Пра паходжанне назвы сямурацы існуе тутэйшая легенда. Быццам засядалі тут неяк 7 княжых старэйшын, якія суды судзілі і радзілі тураўцаў. Так распавядаў пачутае ад свайго дзеда тутэйшы жыхар Яфім Ляўкавец 27-го года нараджэння. Гэтыя ўраднікі зрабілі турму, ды трымалі ў ёй катаржнікаў. Апроч турмы ды хатаў старэйшын нічога тут больш і не было. А падпарадкоўваліся яны толькі самому князю тураўскаму. Ого, весна, ого, красна, что ты нам принесла, малым деткам по яєчку, старым бабкам по киешку, а хлопчикам по шапочці, а девочкам по хусточці. Ого, весна, ого, красна, ого! А теперь давайте будем кликать птушек наших весновых. Ой, чирочка, пташечко, Не залетай далечко, не занось моего венчика, бо мой венчик покрепче, треба браться жените, сестру замуж отдавать. Ого, весна, ого, красна, ого! У сямурацах мы вясну гукалі. Гэты звычай здаўна захоўвалі нашыя продкі, каб наблізіць надыход цёплых дзянькоў. Клічуць вясну зазвычай напрыканцы сакавіка, пачатку красавіка. Часцей за ўсё гэтае народнае свята супадае з царкоўным дабравешчаннем. Мы працягнем сачыць за абрадам адразу пасля таго, як зазірнем у студыю да Сергея Сухамліна і Настасі Тиханович. Весна красна наступала, ой, наступала, снеги с поля загоняла. Хорошо, мне кажется, нужно здесь сделать повторение. Вот крайнюю строчку повторять, так сказать, чтобы подчеркнуть основную мысль четверостишия. Загоняла, загоняла, ой, весна. Хорошо. Настя, пускай это будет повторение, и пускай оно будет после каждых 4 строчек. Хорошо? То есть давай так и будем. Я поняла, да. После каждых 4 строчек будем повторять вот эти крайние слова, которые подчеркивают действие. Загоняла,
Да, только, может быть, так высоко не надо. Ой, весна моя, весняночка, ты приди до нас, красонечка. Взыди рано, ясно, сонейка. Загляни до нас в окенника. Сбуди рано красную девицу. Красную девицу и молодецу. Окуни их у свое водецу. Паводле пісьмовых крыніцаў вядомая сямурацы з 18 стагоддзя, як вёска ў мазырскім павеце мінскага ваяводства Вялікага княства літоўскага. Паводле рэвізіі 1834 года ўваходзілі сямурацы ў тураўскі казённы маёнтак. Крыху пазней узгадваюцца як паселішча ў старажоўскім царкоўным прыходзе. З 1896 года працаваў у вёсцы вадзяны млын, меліся капліца ды кузня. Весна красна наступала, ой, наступала, снеги с поля загоняла, ой, загоняла, звеселила землю и воду, ой, землю и воду, щемили меня молоду, ой, щемь молоду, а тебя придали ночки, ой, там девушки парабочки, ой, парабочки, спевающие гуляющие, ой, гуляющие, гуляющие, ой, Вяртаемся з мінулага ў сапраўднасць. Дарэчы, месца на ўзгорку, адкуль вясну гукаюць, абавязкова упрыгожвалася. Асаблівым атрыбутам з'яўляюцца птушкі, якіх у асобных мясцінах выпякалі з цеста альбо выразалі з паперы. Іх вешалі як мага вышэй. Лічылася, што так пярнатыя, што зляцелі ў вырай, хутчэй іх заўважыць. Працягнем вясну гукаць адразу пасля таго, як паназіраем за супольнай работай Сергея Сухомлина і Насти Тиханович. Настя, все хорошо. У нас мы отпели вот эти первые 4 и вторые 4. У нас получился куплет. Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки здесь не хватает какой-то вот по форме, чисто не хватает какого-то, что ли, припева, да, или вот какой-то такой связки, ну, как... Да, еще одной части. Еще какой-то части, да, потому что это все-таки, я бы считала, что это куплет, что это запев, да, а вот припев такой какой-то вот, может быть, активный совершенно на другой мелодии. Да, я с тобой согласен, что здесь не хватает какой-то части. Я думаю, что, может быть, ты приди, красуня, потому что самое главное, чтобы она ведь пришла. Давай возьмем вот эти строчки. Ой, як прийде, весна, красна, весна, весняночка. И распоем их как припев, тогда у нас, ну, действительно, ты правильно говоришь, у нас получится
настоящая песня. Выйди ясно, красна весна, весняночка. Узыдзе красна сонца рано, ой, рано зраночку. Казав батька дорогу, любимаю чорноброву. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Казав батька дорогу, любимаю хорошушку. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Доказує з козляням, дом коли будеш моїм зятем. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Казав батька до Макарову, любимаю чорноброву. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Потоптала до гопчарички, ходячи до його. Вясною погукали, а зараз гэты каравай мы з вами паспрабуем всем по кавалачку. Благослови Боже гэты каравай. На щастя, на долю і на добробит. На щастя, на долю і на добробит. На щастя, на долю і на добробит. У 1879 годзе ўзгадваюцца сямурацы як паселішча ў старажоўскім царкоўным прыходзе. А ад Марыі Клімовіч 1903 года запісана такая тутэйшая легенда. Неяк пакахаў малады хлопец дзяўчыну з заможнага роду. За горб яго звалі ў вёсцы Гарбулькам. Бацька, раззлаваўшыся, закрыў дачку ў склепе. Неяк выбралася яна ды пабегла да каханага на сустрэчу. Вяртаючыся назад, зразумела, што не дачакацца ім бацькоўскага блаславення і ўтапілася. Гарбулька з гора пайшоў на паляну, дзе некалі сустрэўся з каханай і там развітаўся з жыццём. Пахавалі яго тут жа, вырасла на гэтым месцы гара ў выглядзе гарба. З тае пары і завецца месца Гарбулькіна гара. На счастье, на долю и на добробыт. На счастье, на долю и на добробыт. На счастье, на долю и на добробыт. Трэба з'есці па кавалачку ўсім гэтага хлеба. І вам будзе спрыяць увесь год удача. І будзе у вас дома заўсёды ўраджай у агародзе. А гэты кавалачак, які застаўся, трэба аддаць хатняй жывёліне. А што застанецца, закапаць у зямлю, каб добры ўраджай быў. Пасля таго, як мы паядзім і з вамі паспяваем, пойдзем, закапаем яго і жывёле аддадзім. Соловей в саду спяває, як на туці грає. Отдай мені, моя маті, де пораша в хаті. Отдай мені, моя маті, де пораша в хаті. Де зоїться
яшчэ ў Сямурацах пад Жыткавічамі існавалі свае прыкметы. Так, калі ў небе гэтымі днямі свеціць сонейка, то лета будзе спякотным. Калі капае са стрэх і певень нап'ецца гэтай вады, то хутка цяпла можна чакаць. А калі ён піць не будзе, то яшчэ 7 тыдняў будуць стаяць маразы і холад. У нашай жа студыі даволі горача. Набывае сучаснае аздабленне даўнішняя народная песня. Настя, нужно еще сделать, нужно какой-то народный такой шарм. Где-нибудь спой в конечной строчке что-нибудь там ух или ах. Ну, я так думаю, что на самый конец водицу, водицу. Да, вот так отлично будет. Сбудет рано красную девку, девку молодецу. Окунея водицу, водицу, водицу. Хорошо, Настя, мы все записали, спасибо, все хорошо получилось. Спадзяюся, мы супольнымі намаганнямі наблізілі вясну. Тым часам ужо гатовая і новая апрацоўка народнай песні. Слухайце «Вясна красна наступае» у выкананні Анастасіі Тиханович і далучайцеся да нас роўна праз тыдзень. Мы, як заўжды, маем што вам паказаць. Красна наступала, ой, наступала, снеги с поля загоняла, ой, загоняла, 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 загоняла. Ой, весна моя вяснянка, ой, весна вяснянка, ты прийди красуня зранку, ой, красуня зранку, ой, прийди, прийди, красуня, ой, прийди, прийди, красуня, ой, як прийде весна красна, весна, весняночка, взойде красно сонце рано, ой, рано зраночку, збудить рано красну девку, девку молодецу, окунея е водицу, водицу, водицу. Весна красна наступала, ой, наступала, у оконца заглядала, ой, заглядала, завеселила землю и воду, завеселила землю и воду. Ой, як прийде весна красна, весна, весняночка, взойде красно сонце рано, ой, рано зраночку, збудить рано красну девку, девку молодецу, окунея е водицу, водицу, водицу. Весна красна наступа.